Bafana bakithi iSwalozi ifuna ukuyikhansela indaba yokudayisa kwe-status sayo idayisela iMarumo Gallants. Uzokhumbula ukuthi ngo-2024 ngoMeyi iSwalozi yadayisa i-status sayo sakwi-PSL kwi-Top Flight isidayisela iMarumo Gallants. So-ke njengamanje kwakumele bekhokhelane 40 million, oku-20 million wakhokha ngaphambili cash, bese kuzoba omunye-ke lo 20 million okwakufanele ukhokhwe ngamancuzu ngokuhlukana kwawo nangey'mali zaka-SARS okwaku-10 million, bese kuzoba omunye u-10 million oxuba ukuseklishela abadlali iy'kweletu ezazenziwe iSwalozi kubadlali. So njengamanje-ke iMarumo Gallants ihlulekile ukukhokha lezo y'mali okwakuvunyelwene ngazo ngokwencwadi. iSwalozi yafaka isikhalo engicabanga ukuthi sibo 15 days ukuze iMarumo Gallants iresponde ikwazi ukukhokha imali ethile ukuze ingezukukhansela ukudayiswa kwe-status sayo. iMarumo Gallants-ke ihlulekile ukucorresponda noma ukuresponda uku-cooperate-a naleyo ncwadi, okusho ukuthi-ke njengamanje iSwalozi ifake incwadi ecourt impela ukuthi kufanele ikhiphe umyalelo ikhothi iphinde ihambise i-notify i-PSL ne-SAFA ngokunga-cooperate kwe-Marumo Gallants ekudayisweni kwe-status sayo. Kunjalo-ke bafowethu, kungenzeka nje impela uthole ukuthi iSwalozi izothatha full control of their status se-PSL. Then ngizwile kuthiwa abaphathi bafuna ukusidayisela omunye o-interested ekusithengeni le-status, not ukuthi mhlampe bafuna uku-retain-a i-status sabo, but if kungekho umuntu ozosithenga leso status kuzobaphoqa ukuthi besi-retain i-status sabo because they are a team ekwi-Top Flight kwi-PSL. Kunjalo nje bafowethu, iMarumo Gallants isenkingeni ngampela.